Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingjop ukurtong ka Voice of the People Party na baro hanyo tuliki constituency harilom jantia kalapoy siya do upot bawat ki langot ki menteri sorkar nega than ki bakintop yo sembut menteri rangba ubas nya bahalang dahar kim shim lala aban Punjab na ki constituency jongki ha kini ki election MP ha ki hanyo tuli ki MLA constituency ki bahap harilom jantia baro hanyo ngut ki MLA ki bakintop yo way sembut menteri rangba bat arngot ki menteri sorkar kila rem na ki constituency jongki namar ki nong tep vote kila kentat mardor ki kertong ki bala penyang de ki sengjong kini ki MLA bat ki menteri sorkar kini ki hinyo teli ki assembly constituency ki long ke nartiang jowai raliang amlarem kliriat bat ke sutengah saipung constituency hanartiang constituency ke bala mi khmat do masnya bahalang dahar kumu MLA baru balong ru sembut menteri rangba ke jela ukurtong jong ke VPP ulayo ahdu khat khandai hajar lai spa sapu hndre vote kat ba ke kertong jong ke NPP kalayo tang shipo hajar khandai spa nya pu saw vote ukurtong jong ke Kongres lai hajar san spa ndrup ho ukurtong jong ke RDA ulayo shis spa khandai pu hndre vote kat ba ki arngut ki kertong shimet ki bakin top yo Professor Lakhon Kama ulayo nyo spa nyo po uba Peter Chalam ulayo lai spa arpu hndre vote kiba thep honota kidon hadu shispa arpo khandai ngun hajowai constituency balami khmat doba wailat miki shilla ukurtong jong ke VPP ulayo hadu khat phra hajar shispa sapu arbot jong ke NPP phra hajar sanspa andre phulai bot Congress lai hajar sanspa khandai pu khandai bot kurtong ke RDA arspa anyo pu wei Professor Lakhon Kama andre spa khandai pu saw bot Peter Chalam arspa lai bat kiba thep honota shispa anyo pu san ngun haraliang ke constituency ke balami khmat da uma coming one umbon ubadai ru menteri sorkar jong ke jela ukurtong jong ke VPP ulayo ahdu khat phra hajar lai spa khandai pho vote kurtong jong ke NPP san hajar phra spa arpo khandai vote kurtong jong ke Congress ar hajar hndre spa sapu nyo vote kurtong jong ke RDA har spa nyo pulai vote kat bo Professor Lakhon Kama nyo spa lai phu wei Peter Chalam lai spa khatway bat ki bathep ho nota ki dan hado shispa sapu saungun hamo kaya constituency balami khmado MLA ke UDP umanu jor ki sungo kurtong jong ke VPP ulayo hado khat arhajar hanyo spa sapu lai vote ukurtong jong ke RDA ulayo praspa ar vote kurtong jong ke NPP kalayo 1000 san spa pra vote kurtong jong ke Congress hanyo hajar san spa san vote Professor Lakhon Kama hndre spa khalai vote Peter Chalam arspa hndre vote kat baki bathep ho nota ki don hado khandai po khandai ngun ha amnaram constituency ke balami khmat do MLA ke UDP uba lak ban rumbui kurtong jong ke VPP ulayo hado khat nyo hajar sauspa arpusan vote kurtong jong ke RDA ar hajar shispa andre po lai vote kurtong jong ke NPP kalayo saw hajar sauspa lai po vote kurtong jong ke Congress Ndre hajar lai spa san pulai vote u Professor Lakhon Kama hanyo spa lai pu ar vote Peter Chalam ar spa ar pu ar vote kat baki bathep hunota ki don hado shis spa lai pu wengun ha khleriat constituency balami khmat do MLA ke UDP ba Kermen Shilla u kurtong jong ko VPP ulayo hado khat khandai hajar san spa hanyo pu pra vote u kurtong jong ka RDA ulayo 1000 ar spa ar pu saw vote kurtong jong ka NPP kalayo 1000 shis spa hanyo vote kurtong jong ke Congress ndre hajar nyo spa sapu san vote Professor Lakhon Kama nyo spa ar po ndre vote Peter Chalam ar spa ndre po nyo vote bat ki bathap ho nota shispa khandai po san ngot bat ke constituency ke bakhaddo hasutnga saipung balami khmat ke Santa Mary Shilla ukurtong jong ke VPP ulayo hado khat san hajar nyo spa nyo po nyo vote ke kertong jong ke NPP kalayo nyo hajar san spa lai po wei vote ukurtong jong ke Congress khat lai hajar san spa sapu hndre vote kurtong jong ka RDA ar spa nyo pu hndre vote Professor Lakhon Kama san spa nyo pu hndre vote bat uba Peter Chalam ar spa vote kat baki bathep ho nota pat kidon shispa lai pu san ngun hidup kurang di wadani waktu ada yang